TV. Ni mamari ya tukuhaririye Inoro Hwaini. Nataka kuona amani ikidumu katika taifa letu. Kwa sababu tumeamua kutumia sheria na kuenda katika kwenye mbele mahakama kuu. Atongori hadi ni gusomana na Raila Odinga rere azimio rafaga kwandikithia shira wa kuregana na maumirira ma president. Gwatanira Kenya kwanza gwikiranira girimiti ya kuruthania wira na meba ashema ile shugite ni kunyitanira. Mwanake urarutaga wira wa Shiva Rwashia Moko muthuro gitwa-ini kia MCA mwana wa Igembe county ni ya Meru. Eho eratonya mundu akaigua tari nyama irahururwo ugu ni ruo heho fiu riu thi urothi migunda wone mbembe uroikuka nake anda wone mbembe yite igathira ona ng'ombe ndingiria iratina ngiruo ikarega riu mundu roko ina faida ni mundu wa Grofet uri urendi indo icio cia heho muingi uri origanitie na mititu kuritumirwo ni heho kefina ba iri hutitie ona mahiu mao. Aikaria North Hola na Raisa Miss kuria thirikari mahe uteithio wa irio riri magomeirwo ni ng'aragu. Negatho cia mwanya muno makiria oro haria ungikorwo wiroreire Inoro TV cihadite wega tha imwe maya ni mathaa ma hwaini mathaa ma kumenyithia maria tukuhariririe mutauri witu na njira ciiko ni Stanley Kinyanjui njira Ken wa Kuraya. Gikundi kia atongoria a dini ni kigite na mucemanio muciini kwa mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga kuhoya hamwe na family yake na hamwe na atongoria ngwataniro-ini iyo ikienda uma ukeyumiria shira-ini uria ugategemanio igoti-ini itogeru muthenya wa Jumatatu. Raila Odinga augite ari na uma ati shira uyu ni ukuonania ni hari na undu utathire wega maumirira-ini magiturwa gia president na warika nekegwatira uhota. Mase wadia wa muridhino ena rifotino. Musini kwa mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ni kigomano kia atongoria madini itiganite makiboera Odinga na bamiri yake o udumwe na atongoria ngwataniro-ini iyo. Ndumiriri-ini yao mugite Odinga ni onanitie ni mundu wa kuthingatia thayo amuona thutha wa kwaniriro kwa mumirira magitwagia president maria areganite namo arorie mwingi uthie na mbere na kuiga thayo. Tumetumia muda mwingi kuomba, kujisikiza tunaonaje na tunajisikiaje, na pia tumetambua kwamba ni mtu mwenye moyo mwema kutamani nchi hii endelee na amani, endelee na haki, na zaidi wapigia kura tuliopiga kura tuna kwamba tujue ukweli wa mambo. Je, haki mambo yaliendaje, ukweli uliendaje? Makiuria atongoria aria maraigota kiboto gitena thingatio kithurano-ini kibituku abunjia ya mugite gutacukia makinya ma watho noguo undu uria ungitwithania na kuboreria nguraro cia ngoro ciegi kithurano kibituku. They have decided to pursue truth and justice through the legal systems of the court, which is what we have been advocating and crying for, that instead of people going to the streets in Kenya, let us pursue to have our democracy in a way that we all know what happened and what transpired. Narere maitho merekeire igoti-ini tugiu kuria ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya irigereiro gutemania cira wa kuregana na maumirira magituragia president muthenya wa Jumatatu. Odinga augite mwiboko wake ni kuona kiboto ni giekeka kuri mamilioni ma akenya aria mamuikirie kura. Tumesema sisi hatutaki kuona fujo au vurugu katika taifa letu. Nataka kuona amani ikidumu katika taifa letu. Kwa sababu tumeamua
kutumia sheria na kuenda kwenye mbele mahakama kuu ili tupeleke ushahidi ambayo tuko nazo ya kuonyesha kwamba ilikuwa ni mzaha, haikuwa ni uchaguzi. Tunataka kufanya hii kutetea demokrasia ya taifa letu ambayo watu wengi walipigania. Mutongoria yo ogete wari undu wa thoni kuona muikariri giti wa commission ya ithurano na mipaka Wafula Chebukati akianirira maumirira matathurimito mugaro na watho na wedi wa muingi. Kama wale ambao walipewa jukumu ya kusimamia uchaguzi wa taifa letu wanaweza kufanya maneno ile ya aibu vile ilifanyika, inaonyesha kwamba demokrasia yetu bado iko mbali sana. Na kwa wakati huu hata kuna mtu ambaye angefurahia ati kuna